Dobar den, nadam se da me čujete. Odlično. Bravo. Dobar den i isprika zbog javljanja iz Ljubljane, jednostavno nisam uspio danas doći do Skoplja i velika isprika da ne pričam makedonski. Iako sam dugi niz godina bio predsjednik nadzornog odbora NLB banke Skoplje, nekadašnje Tutunske banke, ipak nisam uspio naučiti aktivno govoriti, ali sve razbirem, tako da sam i gospodina guvernera sve razumeo i delim njegove stavove oko glavnih rizika koji su danas naravno prisutni i glavnih izazova kod nastavljanja tih rizika. Ali kad je u pitanju naravno geostrateški kontekst i tu je sad naravno to veliko pitanje integracija jugoistočne Europe, stvari su se menjale praktično od januara preko noći radikalno. Tako da svet kojeg smo vidjeli pre 40 godina i za kojeg smo svi imali nadu da je multilateralizam, svetska trgovina, liberalizirana svetska trgovina i liberalna demokratija, neki novi standard savremene civilizacije se praktično preko noći menjali. Iz nekog multilateralizma gdje smo mislili da ćemo svi zajedno skupa živjeti u jednom uspješnom svetu i slobodno trgovati jedan sa drugim, bez nekih posebnih prepreka. Opet smo sad naravno u situaciji da su protekcionizam, izolacionizam i neki način ostrova nekih velikih utjecaja u globalnom kontekstu opet činjenica i nova realnost. Dakle, tu smo negdje na razini skoro hladnog rata, što radikalno menja paradigmu na koji način male zemlje, naročito i zemlje Europske zajednice, bilo to sad Europska unija ili sam kontinent Europa, mogu da se naravno snalaze u tim novim okolnostima. U posljednjih 20 godina generalna ekonomija europskog prostora je u usporedbi sa američkom i kineskom izgubila veliku početnu prednost. Mi smo pre 15 godina imali GDP u Europskoj uniji samo, koji je bio 30% veći od onog u SAD. Danas je ekonomija, naravno, Sjedinjenih Američkih Država već skoro otprilike toliko veća od naše. S druge strane, naravno, Kina i brzo dolazeća Indija isto imaju, naravno, svoj pogled na svet. Ako ne pre, onda je ta šijeva parada pre nekoliko nedelja bila jasan dokaz tome da Kinezi preuzimaju na neki način jednu od vodećih uloga, ako ne čak već i vodeću ulogu u globalnom kontekstu. Šta to znači za Evropu? Da li smo mi u stanju sada, naravno, postaviti se opet na noge? Dva su tu glavna izazova. Jedan je izazov sigurnosti, pošto to što je nekad bio neka iluzija možda da će NATO uvijek biti tu i da će nas NATO uvijek zaštititi, da će Europska unija naravno uvijek biti tu i zaštititi pravu stvar, je u temelju sada, naravno, suočena sa velikim izazovom. Europska unija je relativno dragi mehanizam, relativno skup, relativno drag u smislu naravno da je doneo neku slobodu, protoka ljudi, talenta, robe i kapitala, ali je veoma skup mehanizam bio očuvanja mira i bezbednosti. Evo sad u tom trenutku nismo više sigurni da li je tome tako. Imamo praktično ratove na teritoriji ne direktno do granica Europske unije praktično. Imamo praktično ratovi direktno do granica takozvanog nekog NATO kišobrana i u tom trenutku možda je bezbednost stvar koja je verovatno čak i u prvom planu i daleko najbitnija za Evropu kao celinu. A s druge strane, naravno, šta donosi to u kontekstu konkurentnosti sa kojom ćemo zadržati barem neku poziciju na podijumu, barem ako ne već to, da budemo čak skinuti sa stolice u stol i stavljeni na stol kao žrtva u principu tog nekog globalne raspodjele utjecaja i ekonomskih koristi za pojedine velesile. U tom kontekstu, naravno, veoma teško razgovarati nama kao malim nacijama, Sloveniju uključujući, naravno, u taj kontekst malih nacija. Pa, dobro, i Nemačka je u globalnom kontekstu mala nacija, ako se to uspoređuje sa Kinom, Indijom, pa i SAD. Nemačka je mala nacija, a kamoli, naravno, mi mali pojedinci iz jugozapada. A s druge strane, šta je to donosi u kontekstu zemalja Zapadnog Balkana? Dakle, priča se, naravno, u kontekstu konkurentnosti u dva ključna stuba postavljena pitanja na koji način možemo osigurati više Evrope. Dakle, jedan taj bezbednosti kontekst, više Evrope, dakle da se Evropa postavi na vlastite noge sa snažnim ulaganjama naravno u defensu, u odbranu. To znači, naravno, veliki pritisak na budžete lokalnih zajednica, ne samo, naravno, u malim zemljama, nego, naravno, i u velikim zemljama, priča se čak o 5% GDP-a,
što je već sad u kontekstu kad veći deo zemalja ima visoke deficite zbog demografskih izazova, zbog drugih nekih atributa socijalne države koju smo mi razvili na neki način do neke razine, koja naravno osigurava neki relativno visok standard života u usporedbi sa nekim drugim kontinentima, ali naravno demografski prelaz postoje to pod veliko pitanje. Dakle, da li je to održivo u nekim dugi rok, je već samo po sebi veliki izazov. Kad stavite uz to, naravno, sad velika dodatna ulaganja koja će biti potrebna u odbranu i naravno se onda svi pitamo na koji način će ta ulaganja u odbranu donositi koristi, ne samo u smislu kupovanja oružja i streliva, nego naravno i u kontekstu te neke duple upotrebe tih novih investicija, bilo to sad bazična infrastruktura, putevi, železnice, energetika, komunikacije, kibernetska sigurnost, bezbednost, ulaganje u veštačku inteligenciju, u informacione tehnologije i tako dalje, a na koji način će jednostavno doneti dodatni stres u javne financije. Taj dodatni stres u javne financije će biti značajan, jako značajan. I sada ako mene pitate lično na koji način ja to gledam, sigurnost je apsolutno prva, ali konkurentnost je barem toliko bitna. Ako nećemo biti u stanju osigurati konkurentnost evropske privrede, i to nije samo automobilska industrija, to je naravno i proizvodnja, odnosno procesiranje metala, to je naravno i neke druge industrije, i uključujući ICT, takozvani informacijane tehnologije, gdje je zavisnost Evrope u tom trenutku od ponuđača iz SAD praktično totalna. Dakle, svi mi pričamo o tome da selimo svoje podatke u takozvani cloud, u te oblake neke famozne, koji su naravno u rukama američkih ponuđača. Evropa u tom trenutku, kad je u pitanju bezbednost, nije u stanju osigurati ni bezbednost svojih podataka. Samo li naravno fizičku bezbednost, ako bi naravno došlo do neke većih eskalacija. Tako da je to jedan veliki predizvik, veliki izazov na koji način ćemo mi to biti u stanju sloviti da se postavi opet evropska samostalnost, apsolutna evropska samostalnost u kontekstu bezbednosti i onda evropska samostalnost u kontekstu bezbednosti naših podataka i imovine. I onda naravno uz to dolazi kontekst konkurentnosti. I sad kad je u pitanju konkurentnost na bankocentričkim tržištima, tržišta centralne Evrope, uključujući tržišta Zapadnog Balkana, su bankarsko-centrička tržišta. To znači da velika većina investicija isfinansirana je sa novcem, sa parama iz bankarskog sektora. Ne dolazi iz kapitalskih tržišta. Danas je naravno taj event organizuje Makedonska berza i hvala joj na tome, gdje pričamo o kapitalskom tržištu, gdje pričamo o dostupu do kapitala, ne dostupu do duga. Ne? U nekom dijelu naravno i preko dostupa do izdavanja obveznica i do duga, ali generalno pričamo o dostupu do kapitala. I ta funkcija, te transmisije, prenosa kapitala od ulagača prema investitorima, u smislu onima koji izvode investicije u realnom svetu, i one su isfinancirane sa nekim pouzdanjem, poverenjem, naravno sa strane ulagača na tim tržištima, na našim tržištima praktično ne postoje. Na Ljubljanskoj berzi u posljednjih 10 godina, osim akcija NLB, koja kotira na berzi u Ljubljani i paralelno preko Global Depository Receipt programa i u Londonu, na taj način je jedina praktično firma iz regiona koja kotira u Londonu i na taj način jedina koja predstavlja praktično, približa proksi za čitav region, jer delujemo kao najveća banka u Sloveniji i jedna od najvećih banaka u Severnoj Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu i Bosni i Hercegovini. Dakle, na tom čitavom području nekadašnje zajedničke države, a s druge strane od prošle godine smo prisutni sa leasing uslugama i u Hrvatskoj. Tako da smo jedina međunarodna finansijska grupacija koja je pokrila sva tržišta nekadašnje Jugoslavije i ima ambiciju ući na albansko tržište. Na taj način predstavljamo u principu jedan proks, jedan približak ulaganja u region, jer u tom čitavom regionu poslujemo sa praktično skoro svim značajnim igračima, u smislu naravno korporata, dakle firmi koje izvode veće investicije i sa statistički značajnim uzorkom kućanstva. Na taj način predstavljamo zbilja puls privrede i puls stanja u kućanstvima u tom regionu. Dakle, ulaganje u našu akciju biti predstavljaju ulaganje u region, u neki sentiment regiona i u status razvoja regiona. I po tome, naravno, pošto naše akcije kotiraju i sa strane NLB banke Skopje na makedonskoj verziji, predstavljaju s jedne strane mogućnost za ulaganje, a s druge strane strateški značajnog igrača u čitavom regionu u bankarsko-centričnoj ekonomiji. I tu je jako bitno koliko to se odrazi u tome koliko su te banke danas, poslovne banke, posvećene tim tržištima i lojalne tim tržištima.
Sad, naravno, politički rizik se poveća u globalnom kontekstu, a naravno sad je jako, jako bitno da zemlje u tom regionu jugoistočne Europe ne obeshrabre neke od tih velikih ulagača koji bi možda preusmerili te svoje investicije. Sad pričamo o igračima, to su 2 italijanske grupacije, to su 2,5 austrijske grupacije, to je mađarski OTP, to je nekoliko, još uvijek su malo Grci kod vas, ali drugdje ih praktično nema više. Ko su ti koji će ulagati strateški, lojalno i posvećeno u region, u bankarsku centričnu ekonomiju? Ko su ti koji će tu dodatno donositi kapital, da su banke u stanju ulagati dodatno, kreditirati velike projekte, infrastrukturne projekte, energetske projekte, naravno i sve ostale koje sam na početku napomenuo. Jako je jako bitno da se osigura da se ovakvi igrači ne obeshrabre i s druge strane naravno imaju i dostup do lokalnog kapitala. Sad u EU generalno veliki je izazov u tom trenutku da li smo uopšte i na razini bankarskih grupacija, sad pričamo o velikim njemačkim, francuskim, talijanskim, u stanju konkurirati velikim američkim i kineskim i ostalim igračima. Realno, zbog ove fragmentacije u Europi, tome nije više tako. I tome nije više tako skoro već 10 godina. Dakle, danas jedna Deutsche Bank koja je bila praktično jedna od najvećih banaka na planeti, možda čak u neko doba čak i najveća banka na planeti, danas nije ni sena toga što je nekad bila. Vidimo još uvijek tu fragmentaciju prisutnu sad kod pokušaja preuzimanja recimo Unicredit banke, odnosno preuzimanja Commerzbanke u Njemačkoj, druge najveće banke u Njemačkoj i sa strane najveće banke u Italiji i odmah politika uskoči i to ne dopušta. Dakle, konsolidacija tržišta u Europi je jako, jako, jako bitna da se obezbedi konkurentnost, kritična masa za jednostavno globalno delovanje. I ako nećemo biti u stanju u Europi svi skupa, zajedno, shvatiti konačno da je budućnost Europe samo u više Europe, a ne manje Europe. Dakle, da se radikalno smanji ta fragmentacija i da radikalno ubrza povezivanje. Ovakva Europa današnjice nema budućnosti. Pričamo o Europskoj uniji i pričamo naravno o puno povećanim rizicima za ostale dele Europe koji nisu u Europskoj uniji. Ja sam najveći advokat, promotor i vernik u povezivanje Europe kao cjeline, povezivanje brzo, odmah, ne za 8 godina, ne za 10 godina, čitavo Zapadnog Balkana u Europskoj uniji, to je ostrvo unutar Europske unije, okruženo s Europskom unijom. Nema nikakvog razloga koji neko može da realno objasni i opravda da se ne ubrza taj postupak u tom trenutku, naročito nakon rata u Ukrajini. Nema ozbiljnog argumenta da se ne prihvati zemlje Zapadnog Balkana u Europsku uniju odmah. Ne prvu možda 28. drugu možda 29. a treću možda ona čak nakon Ukrajine i Moldavije, što je sad neki stav Europske unije, što je za mene totalno neshvatljivo, što je totalno neopravdano i što bi bilo najveća moguća geostrateška pogreška u povijesti Europe. Dakle, u tom trenutku smo u jednom veoma zahtjevnom položaju, na koji način ubediti sa naravno pravim argumentima ljude u Briselu i Frankfurtu i gdje god je to još potrebno, da je jedini put za ujedinjenu Europu, za bezbednu Europu i za konkurentnu Europu povezivanje čitave Europe u jednu. To znači bankarsku uniju koja je u Europskoj monetarnoj uniji već dosta daleko došla. Dakle, mi smo naravno direktno nadzirani sa strane Europske centralne banke u Ljubljani i apsolutno u punom skladnosti sa novim regulatornim okvirima i nadzornim okvirima europskog bankarskog konteksta, ali vidimo da recimo Nemci blokiraju preuzimanje druge najveće banke sa strane italijanske najveće banke, što je totalno suludo. To ne dovodi do povećanja konkurentnosti, to ne dovodi do ujedinjene Europe, što ne dovodi do jednog okvira. Ne? S druge strane, odbacuje se mogućnost zemljama Zapadnog Balkana da brzo uđu u Europsku uniju. Nekima možda čak i koristi privremeno da mogu da trguju pragmatično sa ostalim igračima po planeti, ali dugoročno u smislu bezbednosti, u smislu konkurentnosti zajedničke Europe, to nije dobro. To ne koristi nikome realno, na dugi rok. Tako da u smislu drugog stuba povezivanja Europe, pored bankarske unije, jako, jako bitno, i tu sad je naravno Makedonska berza deo te priče, da dođe i do kapitalske unije. Vi imate situaciju da u SAD imate berzu u New Yorku koja privuče praktično globalni kapital. I kapital koji odlazi iz Europe svake godine iznosi otprilike 3% evropskog GDP-a i to je samo taj deo kapitala koji ide prema SAD.
Zamislite da 3% GDP-a Europe ostane u Europi. Zamislite kolike su to hiljade milijardi koje bi bile naravno namijenjene razvoju europske ekonomije, pa bilo to bezbednost, bilo to konkurentnost, bilo to neke strateško prestrukturisanje sektora koji su u tom trenutku u najtežem položaju, kao što je automobilistička industrija, kao što su recimo proizvodnja i procesiranje metala i tako dalje. U tom kontekstu to je apsolutno najbitnija stvar. Više Europe, ne manje Europe, više Europe kao bankarska unija, više Europe kao kapitalska unija. To znači povezivanje berzi. To znači jedno tržište na nekoj tržištu, nadam se veliko tržište na kojem imaju igrači iz čitave Europe dostup do kapitala, na tržište na koje će se zvanično i de facto dovesti te barem 2% poena od tih 3%, 3% poena GDP-a Europe i sa kojim će evropski novac de facto podržati i ubrzati razvoj evropske ekonomije. I to naravno u kontekstu ne samo neformalnih mogućnosti, nego de facto zvaničnog ubrzanja, pridruživanja svih zemalja Zapadnog Balkana, pa ako treba naravno i Ukrajine, Moldavije, nekoj traci, ali nikom neće da me ubedi da su zemlje Zapadnog Balkana manje pripremljene od Bugarske ili Rumunije kad su ulazili. Nitko mi neće da me ubedi da je opravdano da se Albanijin put ubrza usporedbi sa makedonskim putem, zajedno su ušle u NATO i uvek su bile par. Zašto se razdvajaju? Ko to može da opravda? Sa kojim razlozima? Sa kojim argumentima? To je apsolutno nesmisleno. I pričati o tome da će Ukrajina i Moldavija ući pre Severne Makedonije je kriminal. To je apsolutno neshvatljivo, jer je to onda politička odluka. Onda to nije odluka vladavine prava, to nije onda odluka nezavisnosti medija ili slobode govora. Onda je to politička odluka. I ako se donose političke odluke, onda se mogu donositi i na način da se čita Zapadni Balkan sa političkom odlukom odmah uvuče u Evropsku uniju. Na taj način osiguramo naravno neku bolju budućnost i perspektivu. Na neki način i smanjimo taj odliv talenata, jer to je neka vizija i neka perspektiva, svetlo na kraju tunela, ako želite, za mlade ljude, da će tu ostati jer vide neku perspektivu. A ne samo mrtvicu, šararepicu i onda štap. Koji se zove vladavina prava, nezavisnost medija i šta god. I druga stvar je naravno kapitalska unija, još jednom samo da to ispostavim pa ću onda polako završiti. Dakle, jako je bitno da se povežu kapitalska tržišta Evrope u manji broj tih kapitalskih tržišta sa većim brojem privučenih ulagača i na taj način de facto i firme iz ovog regiona dostupaju do kapitala preko tih kapitalskih tržišta. S jedne strane se na taj način smanji zavisnost od duga, od naravno toga da banke preuzimaju dominantni deo, što naravno je teže, jer banke ne smeju da preuzimaju equity riziko, dakle riziko početnih faza razvoja firmi. Banke su kastodijani, one čuvaju novac deponenata. Banke ne mogu preuzimati prevelike rizike, banke mogu preuzimati rizike samo gdje su kešovi dovoljni, da naravno su ti jedini garant za naravno plaćanje tih dugova. Dok još nije tih faza, dok je ta faza još scalability, dok firme još rastu, naravno traže svoj put da održi poslovanja, kapital je taj koji će to podržati. Imamo naravno u anglosaksonskom svetu taj venture kapital, semenski kapital i sve ostale oblike tog nekog početnog kapitala puno bolje razvijen i u našem regionu to još nije ni blizu toga, ali kad barem recimo dođemo u situaciju da barem nekoliko IPO-eva, dakle prvih javnih akcionarskih ponuda koji dolaze sa strane onih koji naravno izdaju u našem regionu i u našim zemljama, onda možemo pričati o smislenosti kapitalskih tržišta. Dok je to samo jedan prostor za alternativne institucije malih ulagača, ok, to je mogućnost da naravno preusmere neki deo depozita u taj oblik. Ali ako to ne donosi novog kapitala u firmi, ako se trguje samo sa postojećim kapitalom, to nije nikakav podstrek i podrška rastu, to nije nikakva podrška razvoju tih firmi. Trgovanje sa njihovim akcijama je sekundarni aspekt. Primarni aspekt kapitalskog tržišta je izdavanje kapitala, je pribavljanje kapitala, je podržavanje rasta. I Hrvatska recimo je napravila tu veliki iskorak u posljednjim godinama sa stimulativnim merama u smislu oporezivanja, s jedne strane i dividendi i kapitalnog prinosa, a s druge strane da de facto ove godine, ako pogledate obujam IPO-eva, recimo ukupan iznos izdatih akcija na Zagrebačkoj berzi praktično je nadmašio skoro Londonsku berzu.
To znači sa fokusom to je moguće. Sa fokusom povezivanja, pa ako ne možemo odmah pričati o naravno povezivanju u čitavoj Europi, sa fokusom povezivanja u regionu i na taj način izdavanja papira na jedno ili dvije lokacije, umjesto na 6 lokacija, možda možemo napraviti prvi korak na i na taj način ja bih samo dao jedan malo izazov svima, razmišljamo veliko potezno, razmišljamo evropsko, znam da je teško, naročito u Severnoj Makedoniji, Makedonci, kad su bili izigrani, kad su bili izdani. Ali održimo veru i poverenje, Evropa je najbolji deo sveta još uvek i tu je demokratija još uvek najrazvijenija i tu je još uvek najviši standard koji svi živimo i budimo vernici u to da će jednog dana naravno i Makedonija, Severna Makedonija ući u Evropsku uniju i da će biti deo Evropske bankarske unije, Evropske kapitalske unije i deo bezbednog sveta sa visokom kvalitetom života i sa naravno nekim prosperitetom i nekom ravnotežom, balansom između prava i obaveza. Naravno, ću završiti, u Evropi se malo previše bavimo pravima ovih posljednjih 15 godina i trebali malo više raditi. A s druge strane imati malo više dece. Hvala puno.